Blessed is the man that trusteth in the Lord. Robert Prince. Double B. Tulimu kwegonza, we got the right. Tukachweka hanjegere, twina kwegonza, we got the healing, ambiri no moyo. Tulimu kwegonza, we got the right. Tukachweka hanjegere, twina kwegonza, we got the healing, ambiri no moyo. Tukaina musango Tukachweka hanjegere, Manigambo kama zikachweka chweka tukachweka hanjegere, Twena bamukirisa twena. tukachweka hanjegere, Manigambo kama zikachweka chweka. tukachweka hanjegere. Sanagaba ikalire asigiri era homuro ndege imuka nama TV kizina baketa hanjegere kandi kyataye mutekani zeno tujalike Hakitara TV kiro kino biro bisatu omwazi guno ogwo kubanza kandi nike kiro kya kasatu omwaka guno muyaka entekani za tujalike ni Hakitara TV nkimanyire koko kwa buli kiro bagamba nti this is one of your best programs Hakitara TV kandi mwaka muyaka entekani za mpyaka emani mayaka na buli kino kyona kiyaka Hakitara TV tuli mupaka ya Hoima kandi kwenda kunyumya amu n'abasabazi twenda kunyumya mizyamu n'aba driver mupaka muno tukenge ebintu bikuru batabita president akingwiro gagambye gabatandike kupakira bayijuze baitu kandi twenda kenga byo bigibaga bagambe bakore barabikora barabisobora Hakitara TV amabara Julius cyo mwende musajje muri sakando mwe waba muri antekaniza tujalike anjeregere reka cyongere tware maiso utarukanje tukire musefulia toga mumuro abakwikiriza kujunwa abakibasaga amanda bandi kibagagira engumi bakabatera zabatana bataba banja batoye gombaga kale banja batosambaka bali banja bakuja hambaka mubanja bakujogaga oina banja bakwesambaka bangi bakuja hambaka utatina kasikiri kakubye kimanyire nti wendo ja kusingura God you say yes and no but say no God you say yes and no but say no Tukaina musango Tukachweka hanjegere, Manigambo kama zikachweka chweka tukachweka hanjegere, Twena bamukirisa twena. tukachweka hanjegere, Manigambo kama zikachweka chweka. tukachweka hanjegere. Hakitara TV kwegesa kumanyisa bulisa sente zinga kuruga mu town Kwenda kuruga Hoima genda bulisa ni mtu wale bina kichweka timusazire tusaze tukuija mbere yensi baitu president agambege buli muntu akutamu motoka abaina bamugemere nagemebwa oyina na kadi kadi mukuzisaba abantu tulinazo tusabaze wena tugawe wewe kadi oyinayo okutamu ngwe hata abantu iwa kuvuga taxi oba vuga taxi bati taxi mukuteka mbatu kabenga tukuteka mu mbere y'abantu tukuteka babiri cyane bana babiri tuli babiri sire kwini ni woha sire kwini ogwa kanyebero mu muzeyi akweberemo yego kanko mugise nayo uramukiya abantu babulisa banka nsokere kwa mkiya mukazi wange nyanukiya mwana wange Jordani nyanukiya Mire namkiya tata Hoima nayo uramukiza na Nyamaza Francis namkiya na mwana wange Nambanja kandi akusembayi ogunwe mama wange Anzara kandi maraya ya ati tanabo alo sire kurungi ego bambi sawa Mwangi Simon sire kwini ni wo sire kwini ni woha timumanyi toko mukenga kurungi ibo kwa notekeza kiteka sire kwini kisakuba kinkakiki muntu kiki tinkimanyire toki kenga hata oli mugungu kanko mugisora mukiya abana bakwamugiye abali enswi nandwa baramukiya Hakitara TV ndamukire abantu bensenya awamba waza Yesu bana bange na family yange na uli kimwe kiyense kala osire kurungi amina orubate no rugendo amina muze wasibota Kurungi webali ego hata nukora kirambi tukusangira hano mupaka negamira kasana wegamira kasana oba oli mukwano kwa toko mukwano wamatiba kukwana ubono mwana oyipe muze yamabaragawo wamani Moses abandi basinga kweta Mose sire kwini ni woha timumanyi toko mukenga to iyo bokwano tekeza ate kuba ni wanko asa kuba muntu naisanata wundi muzini ali nko muzini hati kankwenda yo mugisora mukiya bachali bawo bo singa kwenda ndamukiza abachali banga bankora nabo mupaka mupaka okora mulimo kwa boda ndamukiya na family yange muko mukiara wawo
Mkyara wo nkwenda tumuhereza akazini. Mpalavu. Kamuzinire msogolo kamuzinire ndubonka muhereze. Kamuzinire ndubonka muhereze kurungi. Mpalavu. Ko. Okumugamba inobukwenda bwo kumurabizamu. Ocheka ko inobukwenda bwo kumurabizamu akwelavu. Okakazi naki? Mpalavu. Gamba mukazi wange kwaira kazi na mpalavu. Mukazi wange kwaira kazi na mpalavu. Karosi ye kurungi. Kanda mukeke bei nkino. Kanda mukeke bei nkino. Ekebe. Ekirukire. Osibirota. Sibiye kurungi. Ona abaina kukwana. Kwa. Abaina kunyumisiriza. Abaina hiyo sente. Malika gamba abayegamira omusana. Kwa. Oli kurunga amabalaga. Nakyanzi Beatrice. Nakyanzi Beatrice woli kunyirira omutindo nigwo. Omusajja kuteeka maka sente kakuma. Mkyali mwana w'essomero. Okyaso. Amabalaga. Nakyanzi Beatrice. Bagambira abana b'essomero mu lockdown ene mu mazira abasajja babandi. Kwa. Teneko. Kwa. Mugaimu bamazire. Atalibo. Mbaini ndoro bukwenda abakazi nibagamba mujagaruka isomero babejune. Kwa. Okora muni mu kimpaka. Mbairomani. Mu Bairomani. Bintu bikuru batabita. Bikulu batakurungi. Sire kwini ni ngoha. Timmanyire. Mali. Toko mukenga. Iyo cyo boko nora kiteka kubanke kyokulya kisoka kwa nkakiki. Ya. Kiteka kubanka kiki. Kiteka kubanka kiki. Kale kanko mugisora muki abantu babanywani bawo bosoma na usomera nka. Central. Baramuki abana abegi ba Central bona. Bona mbaro kuzoho na mami wange kakumira aho narweyo na di wange. Wali wanarwe. Kalo sibe kurungi. Kale. Osibirota. Sibira kurungi. Amabaragao. Amabaragao mukayikuru. Amabaragao choko turamukiyo tuli antekaniza tujali ka Kitara TV tukurora. Wow. Akamero okutwesere ntuli abaito okusana okamazireo. Beja kuleta akandi. Bainoenda kunteka makamere. Hata ebitu bikuru bata bitano mpaka. Bintu bikuru batakurungi. Tibikuru batakurungi. Tibakugura abantu. Bantu tibaina sente. Hatika nko mugiso oramuki abantu. Ramuki abanyoni bawe bamba. Baito wewe. Na baharaba, utenda baharaba abakuru. Baliyo. Ina nabo ikiza kusweza. Nkwenda kuba muko wawe nkuletere ente ukwenda nkazinga. Kutangirira. Ukwenda ente nkazinga. 10. Betu mukayikuru yo torabe mu ruyaya ente 10 zona nkuzisobora. Tato mwana asomera. Mugenda kukora. Mugenda kupakasa. Omusomesezi. Omuteiremo akasente. Hati nkuisana kumugura. Sire kwini ni woha. Sire kwini dikyo kiki. Iyo kushikira bunkoko kihurama abantu nibakibaza. Mutabanyi nganyira. Nkuganyira. Kale sire kurungi. Mbanyendora mukiona abantu olemere kubara mukiyawo. Kale sire kurungi. Kale ba. Peace and fire, Money Boy music, sounds of Figure West, master skills. Bukeire gekialero nyaimuka, amaiso nyaganaba, nyateza majo nyasaba. Mukama nakialero kukikukwasa, ompereze kyokulya, amirimo yenkora. Empali nesati nyabijwara. Neighbor yandora, neighbor mama, neighbor yanyeta anyumize. Otabaire kababalize. Ngotarwaira kwekozesa akutoze ibara abandi afire. Orugambo ukabalemesa nebyokora. Samogo akabalemesa nebyokora. Abanyoro nitwesamba. Abwasi nitwetomera. Amabaragao. Okwenda kuli. Ati nkwenda enu njikukulira akasoda. Mumweleze neso busaye nyama. Busaye nyama. Mweleze nyama. Bakwe nyama India nyama. Mumweleze. Enko. Bakwereze ki. Olya. Numero bihimba nibyo kunulira.
muhereze soda enyememere ja kumuni muletera ka soda owe soda linka bakwereze soda bakwereze soda ki nkwenda kuteka mwe soda tinkwenda soda nyomba muhereze oli muhereze okunya kabia yakabia alinka we bia Kristina owe bia linka ni okutunda abakutunda anu balinka balinka kutunda muhereze Kristina muhereze bamuhereza kuhereza sente nyonyi na sente zange amabara gawo benkuhereza ka Pristina no mpane namba yimu benkuhereza ka Pristina so kompe namba oikara mpaka muno koraki mpaka okora mulimo oli student oba oli onkorora n'omugongo okutera akarango aleka tukuleke osibe kurungi ati iwe osubira omusajja omurungi nkanyaba inakwenda osibira oti ni okuguza banu ebihimba nibyo abalina ayenda ba sente taine sente hati mbe nyenda mugulire nyama yange ati mugulire ayangire amabara ga Katsime Bridget oli student bainye ba student bagambira abasajja abandi mu babazira byaro kwine amabara gawo amabara mbayisingo Siraji ati zinu zigenanka zigena Kigorobya mukubatwalira zinga tubatwalira enusu mutubagamba mutwaro habo kusigikira embera betu mutwaro ngambe baire covid bagambege mutandike kujuza abantu kandi ati na hatobo okutekamu batito abo musaba za kugamba esente za kusasura 15 Kigorobya okahayi hali hahi baitu kanda ateiteka nanke kiwa bakakinaga halo bokutwala ekisesi mpaka tokurabaho bakwenda oteke mu basara right sente nyingi chonkani yembera tulima mafuta ga katembe ati sire kwini wo sire kwini wewe nyogo timukenga tinkamwetegereza ate iyo bakwana otekereza ali munyoro muganda wewe sire kwini asobora kuba baitu wa muganda abo akya kuba muganda hata wewe timanyire tindakudupa kanko mugisora mukiyo abanywani bawe ndamukizeho mukonyezi ali side za Kigorobya ko munywani wange muno yaramukyaho payless nyuma wakatala aho umugaiga waitogwa supplyinga munemi faris na tuhagirana hano tugitwara Kigorobya akusemba ensembesezeyo tumusime wikilifu ogo na munywani wange ikarakiye sigaho ekindi mukyala wawo omukyala wange tinyine tinkaswiri kaswiri hadi ngere tuli amtimbaga hanu banyenda tukutoleze ekyebei wewe ekyebei kiwa kaire kakyale mbere okyatoza sente mukyasera sente dene ni moto manyo maiso ko ndifuna kalo sibe kurunga kale naiwe okirisi osibirota kurunga amabara gawo mbabazi wikilifu mukora muri muki boda abantu mukubasabaza bayingi tibakuzoka mwaka muhyaka guno akasente tikakanya omaba tubagara yabana isomero tibakatandiki kyobato kunira nkakiyabalaze kikuije nibo murakora president agambireke kafya jagiho bayitinya baboda takubayikiriza tinkumanya kyatugendereiro mukamukora kyo musajjogo titokumanya baita yakutuganyira tuleka abalika mukura makasente batu na mukafya baboda abakozera kasente mukuseeraga muno wewe bo balima bakora abagamba kikuija kije sire kwini niwo tinka mwetegereze kurunga tomumanyire timumanyire mukutebereza kwa wali asakubali wa tribe munyankole mali nyoni konkunihira kankutora abanywe baba bakasoma awe kugenda zaba customer bona bampagira na abanywani bange bona ham akusemba yonse mseyo mugurusi wange timbiga Moses kando mukyala wange atusabe saa atumubere mwebere bibam mama wabana bawo mugamura mukurungi ndamukiza mukyala wange abamoti abarali amoti kaha osos amabara Alex muno mupako kwa muri nyondo mame cyangwa sente
oli manager okuhola hati baki bagamba nyabahora mutabasuma mutaba yayi ninkurwa nende zimbire sente zabande hizo sente za bagamba ati bomba muraganyiza zikuletera kya katano nesimu nogiyaho eyo situbukora itu hati kuhora nko sente bankora nyenda nke milioni mu okunyiha nkuyaho endagano itaka endagano itaka milioni obwino buyaye bwa bantu endo musimbo oyengere sente zo zotwe biyo bikuru abantu bakwehora abantu batandikire kujya kwehora nkeza school fees ampora baitu bakwija bana bagenda isomero bana bagenda amasomero bana bagenda amasomero hata abantu bakwija tukija kubafuna hati sire queen ni wo sire queen ni wo ha sire queen hata sire queen ni wo kimanyisaki sire queen tinchimanye toka kiurao toka kiurao kanko mugisora mukiwa abantu bawo bohora sente tugene maiso nenda mucha abantu bompa ko au kwano bambisize kugira kumwe 2019 company kitandikire na hata kandondi kandondi onda hata abantu toina mukazi wawo kusakura muti nkoramse mukazi wange obairo mwebere mister nkuro rulimi ninye bagamba nogu nogu ninye bagamba nogu hati sininya ninyendo kwereza akeshongoro akomuru kigaza akomuru nyankore akishongoro cyakashingo kunyumira akeshongoro akeshongoro akasinga kunyumira naka oyino musheshe omusheshe akareji no bashoka ukatweshongoram kanda kabasa bite ngenda bwe totoka kabasha abazi bakitara TV omusheshe kuruga mareji dana kakunyumira ndetira amaju amtima kankwata honkata Reji antutura tutu Spice Diana omukwano gw'omusheshe gwankute negunkutula omutima lali atoba ndi ku kagali omutima sotanga kagali It give me love in abundance a full buckets of roses ampereza rukundati I love the way he do that thing nafunyono mulungi anyumire suti ataze nyumira nyobodi oh I know you belong to me mbwino musheshe sichari single balabalo sasulo twale ebyanje biri so simple mbwino muganda sichari single ngumbare mushashure mtware achiri so simple nampalukunda techira amaju amtima kankwata honkatatu antuture tutu etonya tututu wijorije mbere kwini na shashobe kwinini sharamo mbere twini washashambe kwinini nobo kuna mogamba nanye nimpuro mbiri nugwijo wawe ebakara niburaka hano kiteba buteba ndipanta kando witu ni wakanda neighborhood in Rwanda sichari single balabalo sasulo twale ebyanje biri so simple mbwino muganda sichari single ngumbare mushashure mtware achiri so simple give me love amabara gahora kitara TV ono mugisa William okuvuga ezigenanka kyangwali mu kubatwala sente zinga twale 2 baitu bagambege musalehu baitu mafuta abakoba ati buli mitwale bire bayire ni mutwalira half hati mukutwala emotoka ijwire hati motoka ijwire hati obakayinene tujja kuhindura baitu saha zino niko tukukolera araba gamba na mafuta gayingiye ebintu byone spares katemba bikutumara amani president agambire gembo li muntu akwijja hanu mumusabe ekadi yokugemeru banu bona bazini ekyo experience kinga kikozere kya timukabasabire kadi zo gem bayita abantu abengi bakagemu kale hati choko mkugwenda kuhabuza sire kwini ni wo kugambira sire kwini ni wo ha tinkumanye kaguze kyo kaguize sire kwini ni wo ha tinketegereze kyo kaguize sire kwini tomanyire kanko mukishora mukiyo abantu mbona mbatumira abo mpaka kandi tandi boy wao na bakondakita bali benkurura baruwa baramukiyo bona baramukize bahereze na kazina kandi akazina kalinka akazina kasinga kunyumira bakadigidem
ebyo bizina bintu byonye kurungi ebitinko bimanya aro sibe kurungi aro na jore Edmond shoe center osibirote sibiro kurungi ate Edmond okumuterera na katale akaranga TV amabara gawo Biona Godfrey Biona Godfrey okora muri mukana motoka taxi ntika taxi mutika ninye betaba broker ba conductor abantu bukubasaba nanka kadi zo gemo tukubasaba abantu bona bagemerwe kurungi bagemerwe ebintu bikuru bata biti bintu tuli mutu kulibata mukubibya mpora boko banovuga ku rugano ugenda kyangu ari mu kuvugira dakazinga sanka ibiri omwene orugudo rukaterekerera ndogudo rukaterekerera oroita akakola sirwamu sire kwinini wo ogoti muziga kurungi wiro munsoboreye omuhura ndenga okuhura ibo kuba notekereza sire kwino natekwa kubali mukimunyankole mukiga mu Muganda sako bali munyankole asa ko bali munyankole kanko mugisora mukiyabanywani bawo bachali bawo bakabaya bange bayahaya bamidara bona abantu banga bayikalira akazi ndaramba tamire akusemba ogwaba yaya turatuke ekande maraya yawe kale kogo timugira turamuke maraya yawe ingigira karosi be kurungi kabaleka tulinawo Nicolas tulinawo oli mukiga oli omukiga aja oli wakabari hano okora mulimo nkoje nkaito nigo gwawo gwokobye nkaito ati bakusasula zinga ajja kunsasula mwezi akusasula sente kazinga mitwaro nk'etaano omwezi buli kiro nokera noyoge hano hati sire kwini niwo sire kwini tutwina yani tomumanyire toka muhurawo weti nkamuhurawo iwe oli munsiki Uganda kale kanko mugisora muki abachali bawo ndamukizeho nanka Jime namuzeho Jime naka anyebere nekadundi ndamukizeho bunywani wa nanka brother wange kono kota kubamanya kurungi amabara akusembaye amabara ganyebere akusembaye na alikuwa mchisa James kandi akasikikawo ako tinyina mali toko kubaza manano tokaini tinkafunira okaina karo sibe kurungi nayo sibe kurungi osibeje ego madam hati maski abakwenda maski koronero hoboje muje mugure maski zo 10 maski aina akaisikia karungi arona earrings zinga hati arozino earrings ze 15 earrings ze 15 zinu zikuruga Dubai zikuruga Bungereza arona obubaga webe ijogure hano kandi ekindi ebintu biro bingi bituzinga kara ako kumukichwe katukusaliraho kasanjo kasanjo kandi kakunyumira musikiwa mali na sanitizer tukuteka sanitizer customer asokuleta corona kagumukichweka kambe mutwaro tukwinkwiremo urukumi nkayo customer kei sasu kuhora nayo je uri musumo kwenda kutwifa ababaragaho ambaragange ninyo mutembeye mutoro mwebaze muri mutoro uri mwana mutoro mwana mao empako yao atenyi orota atenyi ndo atenyi nyoyanga moti ndo amoti ebintu nibiri bata bitanu mtampaka mpora turohi akasente nimukakora mpora ate ene kofira yezinga yenu yebiri kangi jware mungirori abantu bona abali hano bangamba nenyumira ningisasura bati oragura abakobagamba nenyumira ningisasura bati oragura agule giye ngiye amoti oragura bakijwara bati amoti bagijwara bati bagijwara bati amoti bagijwara bati amoti hata nyumire kunyumire kurungi mono to kumfera mun tisa kufera tinkuisane kiwa iziku niyo yenyini kandura kasani soko yeroli ogerozeri ate kunyisanisa bali bagamba no okusana kayibanda ati tokula tinkwenda kubaisana sire kwini niwo sire kwini kusire kwenda nikaka kiyako sire kwini to mmanyire toka muhurawo kingarukira mu runyoro sire kwini sire kwini niwo sire kwini ati kengere kibaze kale cyo sire kwini sire kwini
hati kankuwa mugisa uramukiye abantu babanyoni bawo ndamukiza atembere abantu bona bakora nabo baramukiye mu rujungu urujungu rukandema baramukiye mu rujungu urujungu rukandema baramukiye mu rujungu ko mutwaro gumu wadompere dora to kubaramuki bainankai tukubaza runyo tuli bunyoro ati soko tulinga urujungu bali bujungu tuli bunyoro karosi be kurungu kali bayi tibiroti kurungu amabara gawo amabara arinda Jackson okora muri mukimpaka murimo nkukora bukora yokora nti muri muki nkukora aduka ana ale okora mirimo kya dukena nkuhereza ba customer ni okugaga customer ke oli kurungi hati osire kwini ni wo sire kwini ni wo ha sire kwini sire kwini timu manyiri tomanyiri obo kwano te oyibo kwano barabara maseko kubana ali munyankole muganda mutoro musoga sire kwini aba munyankole kalo sibe kurungi kali toli nabakusakura mukyawo nkura mu tauni yona kandi abandi anti bona bari mu tauni muno nibo kuramuki kandi omuisiki wawo tomwini siri na muisiki karo sibe kurungi kare okubaza no Ruganda no Ruganda okurumanya kale osibirota sibiro kurungi cyane we bali kuba smart yego nayo bali omutindo nigwo yego omukazi wawe uteka kumungeraho nekisanje yego soka ati tutaka koze ebintu byona tugambira amabara gawo ambara banyita Mugenyi Moses atoli kabina gweta kasoro ogo wa muyayi we paka muyaya basuma bakororo ina sente nenda niyo kantu karo akasente karo hati bitu bikuru bata oli drive okuvuga zigenda nka okuvuga zigenda kizira mfumbika aboye kaboya sente zinga kuruga hoyima siringi mutwaro gumu timu kusara timukateka nka 15 kanana amafuta gakatemba obutuko batutesize kurungi tukwenda mutwaro gumu ati president agambirege buli mutu wena kurubata kugenda mu motoka zanyu mutoka kumusabe kada yokugemeseba mukuzibasa tukuzibasa baga bazina abantu abantu bazina abandi bakosa masiki nkwenda kwabuza sire kwini niwo sire kwini oirola mu nkopisize ukopisa timu manyiri tomanyiri hatogo muntu sire kwini ibo kwano tekezali wa tribe abazaruli miki ali munyafrika ati mwana wanu mu Uganda ali woruli miki munyoro mutoro munyankole muganda asa kuba mu Ngereza mu Bungereza bari hano bali banyoro kale kanko mugisora muki abachali babanywani bawo okubanza manze kuramukia chali wange Isingoma kandondi ondi nyaramukia ziri bunyoro ondi nyaramukia Saheri Kisambo ate kanko akusemba yo niwo mukazi wawe akusembera ekimu ndamukize nyina wa maka mama wange tumuhereze na kazi na kabunyoro mweze ntali ya bunyoro kazi naki akazi na hangiriza gutamu kalo sibe kurungi kali bamne sibe kurungi amabara gawo niwo Niwe Denesi okutunda mberenge okutunda mberenge bekuba ni sazi kugulira zona okusazira okazimaraho asazimara baba isazimara iyo kusakule busaketi nkabinga saketi nkabuna buna bonka kandi bekuba nyenda kugulira nka 20 tokubumaraho abiri ga baba mbukutekemo buna buna buntekemo buna no ulya no bumaraho buna mbulya no bulya mdaka ibiri zonka andaka ibiri tutandike daka ibiri tutandika kusumurura musaso kikabiri kwa baba mbulira katrole esaye mumba mazito sahemu ndaira nyokwende dakika ibiri bukunde mababa bukulema ate amabaraga iyo zarwanka katikara oli wakatikara oli mukiga nkuru oli murasi niwo oli wamano kakitera nakasoke niko akasoke niko kamazimba okateka msente nkazinga buli kyonde kamuke 12 zonka mali nabakazi okusana no bakwana bayingi bakugonza muno abakazi benda barasirasi abakazi kala abakazi ni nyonkwana baiti boti bankwana bakwana oyinayo kabayinga nkababiri bonka sire queen ni woha sire queen timu kenga baba soko kigambe kusakibaza sire queen tinkibaliza no ni wo kutekeza ni wo timu manyire baba tommanyi ate kanko mugisora mukiwa abantu abanywani bawo abanywani bangu ndamukyawo ndamuze awo muza na mukyawo ndole abanywani bange bora kandole nyonyi nakubaza binkumanya namusoga mukama wange ate abasigaire ndamukyayo basatu mu rujungu
Nyo olujungu ntasome baba. Denga wo mu lujungu. Mu lujungu nyo ntasome gali mazima. Nkwenda ko omutwaro ramukye babiri bonka mu lujungu. Lujungu nyo lukandemu. Karosi be kurungi. Omusyo murungi nkayi wa TV bakurwa no yakabwaka ati bakuru takubaza bagaba tukakajeri kangajabale amabaraga nakasimu ka bei ate ne simu yezinga eno iPhone turamukiyo madam yamabaraga okuruba togenda nka oli kibubu Choko tugambira amabaraga tugambira amabaraga ohulira abasajja batandikira mukasajja kutinda amukaza kutinda kamera turamukiyo aho sibirota kurungo sibi amabaraga wabiona Jack hati munu mupaka ojire ku travelinga ojire okolera muno nkogenda Kikobe ogenda Kikobe okora district no okora arwe ngenda kuya ya Kikoba nkebihandiko webale kunyirira omutindo nigwo webale kusiba omusajja kuteeka maka sente nawo musimire ni wakuteeka hati TV tagiriro nyumba ningamba otekana kanamba kawo habwaki mpora ntakurora kwa sire kwini niwo sire kwini aruhura gamba ati bali bana kwanjura notina kamera hati mali biri bali bita habwaki hati imbaini nsaba akanamba kawo akanamba tinka gawo sire kwini niwo sire kwini ekigambe kyo kimanyira niwo akweberemu anyebere kale kanko mugisora mukyo abanywani bawo baramukyawo abanywani bawe ndamukizeho abana bange tukushaka kubakuza abo bakakurayo titukushaka kubakuza babiri kandondo dadi waba bakuza ati dadi ogu nkola tumuhereze n'akazina tumuhereze akazina tusoke tukacakalemu kazina tanyumirwa ebizina tibimunyumire ayende byedini kedini ako tusoke turamye mu ruhanga orantera yakabugembe akabugembe kazina akona ko ransimira banyenda obo nkenkene mbagabo kuba mbanyenda murabise mu bukwenda ngeri ntakurora empeta amabyaro akwende empeta nkwendo mwaka guna nyanjuri ati mugumurura kamera mugambe tata wabana bojo nkucyumbire n'abana tuzaire nkwendo nyanjuri tata wabana nkucyumbira nkwenda kuzalira nabarongo ekihoyiro sibe kurungi amabaraga Baita Rasta body money bounce the man your man. Oli musini? Arali. Bakweta bata? Rasta body money bounce the man your man. A big stars entertainment crew Uganda naji. Hello. Ati soko ina bizina nkaki. Ebizina bikali mu studio studio tibabibaza. Ati gwenda ati soko tuhereza kapera kekizina kiona osa kufuna manager hano. Kekizina kione kiange kyabana. Ekiyawe. Ekiange. Pagamba iwo yemera ngosembera hura mutima kalenko gukotera ndara ntabyamira fazali nikurota nkensiri ya malaria ngihura na mubyenda ati soko lire style yo kuzina bagita bata yange ibyo soko bireke style kiyo kuzina nyusi zina rap izonka eni bagita rap ogambega mabara gao ni ogandemere kwata tokaga kwasiri Rasta body money bounce the man your man hati bogenda nko muredi wako iro dakika butito tokumara yo no baza amabara gawo gonka mpaka nkatiro abo kubanko rapinga burapinga mpona sile kwini niwo sile kwini ogwa aba Celebu wa Uganda aba celebu wa Uganda aba zaruri miki haru Jamaica nuruhabaza ati kwendo ramuki abagenzi babanywani babo bokora n'abalinki abangalinki nisoka kuramukya manager wange ogambe ko rujungo kurumanya baramukyo mu rujungo ogambe ko rujungo kurugabira kasente yiwo tinkuwa ogambe ko kurumanya baramukyo mu rujungo I send my greetings to my manager kono shoka kwe kukora mu anti amabara gaye nyina kusoka ngaga respect kandondi Sunday okumukenga wato kumuziga kumumanya kandondi you don't know him another one Rastafani umukenga murujungu murujungu
Muruju ekizibu soko litaka sente ati kalire kawo ati kanko mugisho saba kazi na kahano bunyoro akasinga kunyumira tuina waka rapadiko kaleka kunyumira abarusi bakitara TV tuina waka kuruga marapadiko antekaniza tujalike tuli mupaka hanu mu town ya Hoima Rapdiko Feel power I come from media touch we flowinga nywena mumfilinga murapu gema bakusinga mumbelivinga katandika kazana bezalawo bajoga mustailo yarumera sobora kuhitinga hati buli hamuni twa bakurokinga buli kilabu zituni bakudansinga Rapdiko haziweba fokere nsonga bayikirize batandikire no kubipinga ngoma hangoma matera ni musensinga wemba mupato kukosi ninya wininga hura tuni haredi kuvibinga kakitara FC nitwa bakusinga Tulina waka Tulina waka Tulina waka mubaraka bunyero nitwa baina waka Tulina waka Tulina waka Tulina waka mukuno waka nitwa baina waka Tuli mu iPhone bakyali mu butabo bali mu piano yetu kora yonebo tubatere ngoma ndibazeta zitabo waka yenyina yamani hura vibe ntini saba fake rapa mu club ruhanga warunye fulondi haziwe nsasa inesa chinga YouTube hona handa bamba bonga mbupabo rhyme zange siba vere taratibu kalempo nirisa kebiro bya mufebo nikaliba murunye fronye kasupabu wispantina nkabalu shabab Tulina waka Tulina waka Tulina waka mubaraka bunyero nitwa baina waka Tulina waka Yesu nkusime umurozi wa Kitara TV ikaira hantekani zenu tujalike kandi tubaire mupaka ya Hoima twenda kenge ebintu bikuru batabita mwaka muyaka ngeri mbagambira Kitara TV buli kimi kyona kiyaka kilo kya kasatu mwaka guno 2022 kusima muno yateka akasente no tuhondera na nambero kali burani go muno ligwa gubandize kuba no tuhondera okay nakora ona subscribe ngachano yaitu ola kinge page ya Facebook hona nambero kali sobore kuba no tuhondera kwenda kubara mukiyaba cyali bangaona nambere mukali munsi za heru abasinga kumpondera baboki wini ba Precious bowanyo namba gonza muno abakwa Kitara TV nite ninye mutufaire kine kituli kubasima muno kanda kazi na kanu akatwina waka kuruka marapadiko lekaniko kachinge entekani zenu mubai Tulina waka mukuno waka nitwa baina waka Tulina waka Tulina waka Tulina waka mubaraka bunyero nitwa baina waka Tulina waka Tulina waka Tulina waka Otabatina bemitima michafu baleke babazi wa matuga bedefu ulaina waka iwe inakuba mubufa za wise bakutagia gankolo mojo ona reba kasete mpulire bakyabanja omwana kayire mbuwa kwenda kupakinga kwata musa otoleke waka yo inaho boroli muje kyonake tukikenge Tulina waka Tulina waka Tulina waka mubaraka bunyero nitwa baina waka Tulina waka Tulina waka Tulina waka mukuno waka nitwa baina waka Kitara TV kwegesa kumanyisa.